Pour le droit de naître, vivre, travailler, se soigner et décider au pays. Aie restart de job au Kalzo, aie fait gagner, hag n'a que possible d'on gisekin quoi. Peur Baloche. Un abaden gant Thomas Laken. Un dut ar vro. Ar vro an dut. Red e kredi a red e kaonerz. Salut der tout, degemermat ban abaden peur balloch hag heye vo komzet deus yehet vro, war digare komzet deus e alies me meustra tupedu hag zo daouzen an ganem heye hag deus labouret war sujet. Caroline Trouillet de gentan, penaos man kont Caroline. Margol vat, merci Brasta. Oui, Thomas. Bon dara, ya matker, ya hevel ur pesk evit ar poen. Caroline tezo kazetenerez vid ar media dizal splan hag amman en de gichen emañ Gaël Roblin, penaos man kont Gaël. Made, non que clan. Bon, matker, prest zispak an kalzadro. Gaël tezo konsañ ker e Gwengam en tu enep hag moen so de l'ard ou d'un dilenat oberion war dachen ar yehet. Klevet e vez gwech a gwejal ma meustra o komz deus a yehet. Hag setu an de l'art d'ar blambara meus pedet an daouz edman. Caroline zo o paouez emband gant tudal deus plan nenklask diwar ben ar yehet vro. Loden gentan oa bet embandet e miz gwere hag lodenal e miz gwen golo. Bet embandet di an droidig ez anei e brezonek e penket an misere. Hospitalioù publik un distruj programmet ur mahat evit ar genat prevez. A Gaël, pedet out bet evel just de gomz e mesk trawal deus ar c'hinnig lezen evit ober un tolarnot reiñ da rand vorbreiz bar egejou fiskal ben stourm enep an dezerchou mezegel hag al lojeiz diyar c'hinnig lezen hag a zo bet kinnig et ganit e kreiz mizeouen hag evo moen evel just vant an tammig barz ar munudou. Caroline marteze de gomans galar a fez kinnig dem un tammig an enklask peus kaset da ben gant splan marteze perak peus labouret war an dachenze hag petre an temou braz a zo barz an enklask pugur e an enklask led an awar pen ar fin. Ja. Gant plan nimes tapet ur zonj de bet an enklask diwa ben stad un hospitalio e Breizh kasi o bleso. Am sonj de gentan oe mon an tamm pelor deus pez ve lenet bemde bon pet ar media o lehel diwa ben pegen pesort problema o zo a fet urgenso, hospitalio. Hez a war de gompren zo problemo bopret e kanver yehet e Breizh, me un tamm sterdor oe kompren gojen de berak quoi. Gojen de pesort lezen ao, pesort reolen op politik. Neuzen ya on pal oe displega perak ma chen distrujet an hospitalio e Breizh. A dre garteno ue, mam labouret gant Rafael da Silva hag zo gazetener ispecializet o ober garteno braz, bravo. Labouret meus gant Isabelle Jarjai ue, hag zo gazetenerez oariano, bar Franck. Pas de quasi naumis, ya. Il y a un classe à base zo vel peus la reste Thomas pider loden a zo na inchetan ya loden gentan oa bet embannet arrogant nan histoire pugur ar sujet da oa marteze Thomas Roas pugur oa question de urgenceou ne ya ar vech chentan oe e Breizh eduirion ar France a bez
Unan ou a hugen deus un tri a tregont service trumado pe urgenza au hospital, a zo ebrez oe be reoliet régulé, a dalek ar mis gouere, bon. Et bon, reoliet pas de noz, a dalek c'hwer tregont goude meren, betek eizor noz pe eizor anter deus mintin. Ya ces okouz ont décidé en bonne ar loden tchentan a rouk un an, a spendeze ur tem e important pouezus evit ur sitouez geodourien, ya. En urgence ou vid un dut, c'est zo ma c'hoar ver gwaldar vout bennak e a l'air rankoin mon, c'est zeo important mahat vid un dut. Kom zo de se sur prestik, mais de l'ardemi en témoil a gazo barz an enklask. Ya, tem loden, un ail loden, zo diwaban pesot mod ebe échanget reolen ar c'hantaoui an ospitalio, gant an T2A. Ya pesamod e ar c'hantaouet an ospitalio publik hag ar klinikao privé. Hag o deze... Ya displeget vo bozom petai an T2A, juste. Un jargon, ouais. Ya goude zo loden war penaos mankon gant ar zavadurioù, gant... Savadorio a pegen... Arc'han an ospitalio. Ya pegen braze kol vechio an ospitalio e Brez. Hag a fin vel just... Penaos e halam displeget pegen sterde kaout medicinet en hospitalio, quoi. Un duer a medicinet. Deus peta vokoz ben a fin, peta pesop mod e halam displeget ar hudeno zo, diwa ben an temse. Marteze a rog re ar goz de Gaël hag mon an tamm don ar bar sujet, un dra interesant ben ar fin pa ve en klasket mose ver oejou dirag skolioù, oejou an veke brau penaos skrapan l'air penaos ve traoù deus iskoach an marteze traoù an bijon keret an dut, un tamm enebie sobet peus bet ie deus peurz hospitalioù zo, hag a deus kaset ar c'hanor beteg ar justice, ben ar fin galarez displegans edem, Caroline Trouillet. Ya, direk les var melestradurel. Petra zo koz. Ya ster da war diom tapout dan avelao poezus a war hag zo anvet an da larde les PV des conseils de surveillance des hôpitaux. Kuzulio hevezan hospitalio public. Pin vidik tre an toliouse vit kompren deus peta vokoz ar kuzulio an hospitalio. Zen mimam goulenet kaout an tolio ouse de tout d'un hospitalio e Brez. Gavecho ebe roet diom buan war. Ep problemo ebet. De square gant hospital Redon, hospital Saint-Zambriac à Lannion. Mais de un tual, hospitalio a zo, ni douek e c'hoant reidiom dan avel a ouse. Se zo koz m'am desidet goulen gant an kada, la commission d'accès aux documents administratifs. Kaout en nali, evit bout sur e war par ar gwir ben ar fin. Ya, car gwir zo, evit tout d'un dut, gazetenerien, mais ue hui a fos fiou, ya, goulen kaout tolioù public, poezus, JC. Bon, o bern labour zo gant an kada, neus ket labour orien a war kada, neuzen oe uster kaout an ali bu an war. Ben a fin ebe roet diom, an ali positivel, evit kaout an tolioù. Padal ebe... Et tretan meur a hospital neus profitet da c'hortoz a respond vid enebit de so koulen, quoi, ben ar fin. Comme on peut goulenet gant les var melestradioren, ben a fin, kaout i ali
goude un kada, evit goulen gant an ospitalio de reidian an tolio. Ya se zo koz ar prantadze, ospitalio zo, oueke da du, e doe goulenet da lesvar melestradulen, da ma vefem kondanet, evit Bien, Ja. goulen d'un dra a oak o vijik bereiz, sans set. Ja, mais de songe, ouais, alors goulen excessif, ja, sans fondement. Mais intéressant est que Ruden ouais gant hospitaliu skolver surtout hospital Brest, hospital Roeren. Dans mon songe, sur war où Titourou go escrivet les conseils de surveillance, doit que rendre un hospitalio da bout laket I war well sur war. Mais n'est que 10 heures en affaire. Mi chance vo ja je tourne ramp evit kaout dans la veloce. Goude webe reide nali gant un kada, neus ket raison. Na fait ket d'un tra oa rotu. Ja. Ram de vont barz an danve du stu, marteze a de goms diwar loden gentan en enklask, ben ar fin à faire en urgenceou. Gaël Roblin, marteze, était au conseiller et Kerwengom. Petra zelteus bet te war an anvez vel neus laret Caroline Trouillet, zo bet or bern servijou zo bet reoliet. Petra zantiman war an anvez so tremen Gaël. Bah, 2D devait ar modze devait en hospitaliou ur boaz, pez oa kuguir blaso, pe da vlaso, de houlze oa kemet hospitaliou bin et tre kromelou da la rede reuvel l'anion de square pe Gwengam. A vije laket dindan reulenou vel zo be meneget da la rede na lerket mont dans hospital pa vezom e pelgomz en eurok de niver en pelgomz a en niver en pemzek evit goud hag eve zeus tube an digemeret peget servij drestol vit an trumadou an urchansou vel zo belaret. Hag andraze betek bremañ a oa andra oa gwir drestol vit a revin hag an dud oa oan ket kontant gantze pas de blavejou deus lavaret mais andraze a c'hoar vezo d'an ol de ben debet don a raio devez en reolen evit meran en hospitalioù public tout ze vid ar boelan erhan puis ben ar fin logique vit pas dispin erhan service public quoi jiwas gwalet on oa warlene dija a oa betapet hospitalioù bras gant ar memeus logique mais pas de prendre ber hein, et round à square que une onde de arrivera sans overvro ou be reolenetive reolet penos en doire d'azar imprégi vite tendu do doigt ezom de vont dans trumadou pas dans non mais ou vers dermen quoi vraiment et de devéant arboise à zolaket des places et nol hospitaliou erriou bion cool hag erriou braz. Ar pez diskouez ben a fin oa un an 2 ans abegou officiel evit pas digeri nos day vel ma vigegret gwechal a oa an diouer a vedicine et an diouer a dud a vicher evit labourat barz servijou publik ar yechet hag oa ar brezegen gant an ARS oa 10 or 10 sachantud velse barz ar erriou bihan. Bon, hag ar brezegen ze a zo bet en barzet a douget ive gant dileni dilerc'hel hag a lavare me 10 or vo deim me ben ar fin a ze velom Ya pe hospitaliou bien pe bras et zo bet reoliet en urgence ou ya a pegur ebet egurionne neus ket bet ur stoum bras e pepler vid nachan draze l'erc'hioù zo bet un tammig en ebiez mais l'erc'hioù al e tremenet ep navigere a drubul
mais au sonjal et hospital en ben en zo tud kalon kapedenk. O deus dalchet de la varet e oa red dans l'hospital en digor nos dei vel gochal. Mais neus ket bet kemense a dilenidi e bro l'onion a zo et da laret oa red ober peptra vit ma vije digor nos dei en hospital. L'onion a zo brasmat memestra diuvech brasor wit Gwengam hag eilger an departement go des Ambriek. Zera spen bla bremañ. N'aller ket mont dans l'hôpital val ma vijekret gwechal. Petra peus komprenet, Petra peus kavet marteze Caroline Trouillet barz a lodense pa peus studiet an trumad ou an urgençou Gaël neus komz deus penonzia ar fet doa vigelard e vanketut ben ar fin Petra peus kavet. Ja, vel just tuere un diouer a vedicinet urgenço zo endra poezus, mais per karget eve un urgenço gojen d'un diouer a vedicinet olek e tchariou Hermès d'un hospitalio. A genet ar servijou etre adud klan o tond a renebet a labour yanniwe. Mais neus ket medicinet olek a na arbenik et tchariou, a se zo koz neus ket choaz d'un dut mont d'un urgenço, pas de noz, pas de dibet suzeno, a diouer vedicinet arbenik, ma huden braz evet vedicinet olek ive. Da square pembloazo, pas doué à faire médecine de holek de radio éviter l'envour et healing out nei dindan dau zeves mais n'est que possible chin bomen et redede casse nei d'un urgence car neske moyenne éviter médecine holek mon endar en près gant secrétariat médecine de arbenik. En une mode spécial quoi et Pugurin chouk ben ar fin. Ja. Un dra lui abawe en dek vle benak e bet un hiver a welo o Tigreski en hospitalio car plaçao ja des o muor a plaçao mais na betor a welo. Alors place zo l'air warande ben ar fin hag ur gwele zezo chom de nonz pe meur a nonz quoi. Alors médecine pe chirurgie ambulatoire et grade de Z. Pas neus get affaire chom en hospital pas de noz goudé un operata, une opération. En drazé de la médecine ambulatoire et be pronet quand galado public abawe ugen vle déjà gant un hospitalio mais ya gojen de zen neus ket welo a war en hospitalio a se zo koz e matchen pel a chou gortoz en urgenço evit bout prederiet ouspen de zen neus ket diskolmo a war Hermès d'un hospitalio vit pout prederiet goude bout operatet ja. Ne ket tout kas an dut d'ar ger. Ja. Redekat tut ober war ouzrou ma meustra deiou war l'air quoi. Ja. Zen redet d'un hospital prederiat tout d'un dut noz adez bropet mais ne ket be reolien mat organizet mat ar yehet Hermès d'un hospital tchenebet so. Ar huden zo ve duelet surtout Hermès jau eler hiu hag zo pel deus tchariou braz deus ur mor se zo koz ya peus mamp duelet e ar sort double pen evit un dud pourant ster dede mont d'un service buan. Ouspen deuze ar vedicinet frank a labour ar klinik enno privez ne felkede tchemer pers en troioù de snoz hag e pa d'un diben sezono peus mam duelet
pas de nom passet et be closet servijo et clinico et Breizh évite pas colaran quoi. Pes clinico privés et hella decido closa servicio pas de diben saisonno. Pes n'est que possible éviter service public et valus. Gaël Martizer, un eviziaden war an afferze pugur dre ma velen den klasks plan e ve komprenet penons ham de gomstese marteze regisseur met so bet lak e de plustrer system arhanti hag a glot ben ar fin gant speret an embregerej ou da la rede kad ober spletou hag ze zo ur guden ben ar fin lardem Gaël petre deus an timant. En AD, mais des gantan rendre-moi l'art de ma arguir quand Caroline pas l'avoir don a rendu de stankan ar servijou trumadou de le n'y en est bétégré pegur neuskud a vénicine d'avoir euro gant hospital a gandrazé mais moi que comprenez ces penkentan même eus bédés on me amzer ben comprenne andrazé a ben ar fin pa vegret en classe coup statistique war en hiver avait dessiné dre vidandud dre arvro vegoalenmat zo en digempouez vel zo belaret war armez el lerioù paouran deus arvro et diesor mon ed ar empre war gant ur médecine boutine ur médecine famille aneuze evel just pepini neus ar réflexe ar c'heller kompren mon dans l'hôpital tostan a zo nevern pegoul seguirionne evit traou nin ket dreret malus pe ne ket red ober var ozro en un hospital normalement don arrivé tut redivet pegur zo traou klinvejou ben ar fin ne ket begret var ozro e kouls on aime gavou da rendu divé de war servijou trumadou pa e re-avance ar l'invet. Goude ar Covid Da square. Neuze en AD. Neuze evel just ou spenze vel zo belaret en ARS zo e karg da aozan service arrière ne ket ar service public epken mais service arrière dre vraz et pep randvro met l'estradurel a zo ervrans neus ur galou d'ober traozo avel zo belaret are zo oberiant var an da chen breves evit arrière o deus ur gwir d'ober trao no deus ket ar gwir d'ober en hospitalioù public zeri de square peion neus ket trawar adu de zeri ur service en ur glenik en breves avez gredingal n'a l'air ket d'ober andrazé en hospital public très chance mais dibabou drôle war a zo begred même strag en ARS neveso ervro en ol e gwengan o deus onj 230 000 € a oa be dispignet gant an ARS evit derc'hel gant ar service gwilioudi a oa un tammig en arvar e plerin pugur e c'houlene médecine et clinique en prevez plerin be an gopre do alors hervez kon a c'hel bean a begoual a zo sur war hag ze zo dibaboun a oan ket begret evit ti gwilioudi gwengan. Be de prim an ARS o ti alc'han hag kouskoude vi pezel ti gwilioudi gwengan moi ket même skoz gante. Sais-tu vel just pa vel laket andraze varvel e kompren er mad e kavoalor an ARS vi je tapet ar machat gant an embregerejou prevez pugur a ben ar fin ar machat nalim ke bean même eus ma zo lerioù a zo stankor ar bo blansene oui lerioù tud zo e pepler e Breizh hag e pepler o vevant e pepler e République ar France ze gant logik a logik ekonomikel a rankomanduri var ar PMD ze zo ar machat ne ket brao de laret me vesement pa veur machat de dapet e pa vet tapet gant an embregerejou prevez ne ket logik e klasfen tapet ar machat ar pez a zo spontus e ben ar fin interpet gant an ARS hag ar ministrerez. Ar ministrerez a zo deut vean e servij ar machat, a neket de servij ar publik da la rede ve aozet, azaset, ar c'hinnig yeret, diouz ezonmou ar machat,
pugur zo ur mahad da dapet hag eret respond ar goulenn. Pa vezer klan e vezer ket o prederian daosa gezin mar de malus e zer l'er marel er mont même eus en l'er prevez just ar medicine pe brasan des ar medicine da zo tud libéral zo prevez ne ket ar service public pa VM er ankermont pugur te pon pe war an kepera. Mais evel just en ARS a zo pas e breiz estreget e breiz andraze zo gwir e pepler a zo o c'haozan antreou evit ma fait tapet ar mahadze gant embregerezioù prevez. Bopedor chila oan abadenn peur balloch hag hon bopret o komz deus ar yehed er vro, ar yehed e breiz gant Caroline Trouillet a zo kazetenerez vid ar mediad dizal splan hag Gaël Roblin a zo konsai ar ker bar gwengam. Marteze ur goulenn war an dra mem komz diwar ben un tamm e pen kent an abadenn ur chanchamant bras so bet e daouvil pewar lezen a neus chanchet ar mod a c'hanti en hospitalioù prevez pe publik. Caroline Trouillet lardem un tamm pa ve lennet an enklask e zeblan an draze bean bet evel ur sort korn tro trusket an tu libéral de welet an tro petraia an draze an T2A e brezonak el aridem petrazini fize. Il y a un T2A, tarification à l'activité, et besoin qu'à Prégio Hervé Nobert, où il a que des prost et Yadoviltri, d'aeul, et même espéret à gobe la quête tout de politique de modernisation de l'action publique. I dovil now où be ad lancet quand Sarkozy, quand les annales. Hervé a reolen a hantaoui iste, a pris veroet da pep Robert, pep gestre mezegal, hag a pris se eve peet dans l'hôpital et l'air me begreit. Ya da la ne ket da pez ave peet gant an dut pen ar film, met ar pez ave rot gant ar stad evit pep ober mezegal. Ya a rok. Alors, système ouais un temps enveloppe de ce système gant ar skolio quoi. Ar sort enveloppe ar budget ouais roit d'un hospitalio gant ar stad et Hervé ar pez doe ar fer et pas de oblé. Nezin gant ar système a hantaouize e pez a gonta e a gonidao bout ampletus bout rentable. Au Robert une opération gant ar prise vad. Nezen hez a oar de comprendre ar système a glodamat gant ar organat privé ar klinikao gant az peret embregerez, mais zer a fall d'un hospitalio pedur ur système public. Ya sonj ma vo goulonet d'ar skolio bout ampletus. Ce qui c'est quoi, neus ket moyen d'un service public bout enfin neus ket moyen. Ar kenstrivadek injust an fer ve duelet ben ar fin car ima arret un hospitalio prederia an dut noz ade la permanence de soins vegret de se a ze kouskaker mais ne ket goulonet da genat privé ober la permanence des soins neuzen hezor ede choaz ober un oberio, un operationno a zo plus rentable ta peut ar speret un bregerez. Ya marteze c'hellfem kemer ur square an tamm ar sentiment de meus just war square an tir gwilioudi a zo penaos interes an war pugur deus pez eve komprenet o len an enklask gret gant splan war yehet an tir gwilioudi zo un deus an trao a zo an nebeut en plétus ben ar fin pugur EVM kad meur a spécialiste just war an dro Petra Jean GCC pa lar Gaël penaos klinik en plerine marteze zo o kol ners hag marteze pi war ha fe an trao trosket hospital Zambri e gwaler.
Ja. Et tri goudino zo gant a fait de ties gwiliodi. Neket an pletus a gwiliodi. En a fin ka neket pet mat de square ober wardro ar babik pa ganet. Tout un aberio hag zo prendre soin neket pet mat, quoi. Mais un gwiliodi a la pas d'appel, bon, neket un pletus. Un pletus c'est ober une opération des amygdales, pe une hernie discale, pe un traoudjissé, quoi. En chirurgie, surtout. Ja, Et ben là, 107 neket un pletus un tiez ehet c'est un tiez gwiliodi din dan 1000 daokant gwiliod blé. A da square et un gam et da vil do a hugen e vije greit met pem kan. Pa we ya pa we pem muor e dek vleso. Uspendeze ar fur gant edigias ya war digresi we. Ar fin tiez gwiliodi a yad a gousk moneiz d'an ospitalio. Uspendeze tiez gwiliodi ma e ar service e l'air ema goldie santuta rak noz a deiz e ma red kaout pemp kor Micherel dizanvel. Amiegez gynécologourien, pédiatrourien, anesthésiorien a surjournet ar fluge. Et point UCD bout de stro, car rede bout de stro bopet, un pape. Ja, meur, treier an tro, di bauez, veke gouvet, pe gouls ve gouilloudet forspedans. Ja. Nezen seul pelor distror et a seul vie en or et en hôpital, or ties gwiliodi, seul diesor e kaout nol dud hag a vicher hag a red kaout a se drazet zo c'hoar vezet gant ties gwiliodi e djen gang a pegen aiez ebet laret evo closet ar service e ben we tien sterd kaout tud hag an eus roan mont de labour eno ben ar fin. Ja, bar zan en klask, Caroline Trouillet e peus a terset un den hag a oa pen gynécologour hag a zo c'hoaz gafti, hag a lar penons pe oa e daovil pewar e gleve komz deja deus ar fe da halche bean zeret an ti gwiliodi. Ja. A ben a fin we deuil d'avout bionor ur contrat, les contrats, ben a fini, ouais, sterdor kaout medicine hag a neus ron labour e heno. A ya roit ebe a ran gant ur klinik Plérin, e kar pédiatrourien oe het kuit, a dwe red d'ar klinik gopra medicinet Et traitant. Et traitant, ja. Et traitant, a gouska ker. Mais ben a fin pez Hervé pez e neus la redium sort pen bras d'an hospital Djengan a Zambriek. Sanset vo closet ar service ben a fin a vo DJ Meret gant hospital Zambriek Ja, a mehet. A mehet, ja. De zont de wioudi ben ar fin. Ouais. Brasor a brasan vet deuil de vout un ties gwiliodi. C'est so pes zo berroar vezet e France et a bez. Pelor appelant a brasor a brasan, car neus ket moyen da ties gwiliodi bihan kaout diskolman. Achue loden gentan an neuliat diwa baden en rôle de misere daovil pem war nugen, diwar ben an hospitalioù publik hon war ziskar e breiz, ur goz pinvik gant daozen bar e war an danve, Caroline Trouillet kazetenerez vid ar media dizalr splan, hon deus kenzavet un enklask anvet hospitalioù publik un distruj programmet, ur mahat vid ar genat prevez, a zo d'alen a stum brezon e ganean war splan.org, a Gaël Roblin, conseiller ker e Gwengam, en tuenep, bet kiniget gantan d'an dut, zinan a du gant ur hinig lezen bet en bannet war lerien ar senet gal,
Hiniglezen vid ober un tolarnot rei da ranvro Breizh, barregejou fiskal, ben stourm eneban dezerchou mezegel hag a lojeiz diar. Hudumam komzet deus ar servijou urgensou e Breizh pem departamant, a oa be reoliet an diou dreder en ane e pad an an dovil pem war nugen, deus echanchamanchou bras begret ugen lasso pezel achantoui an ospitalioù, da c'houlse ni oa be lake des plas ar prijou hervé an ober. Deus an ti ar gwilioudi, mem komzet war fin an abadenn, hag evo dalc'het de gomz deus an dan vemañ e pen kentan an abadenn deus on. Hag homan zo da atchilaou war Radio Breizh pik bezedach e rum an abadenn Peurbal Loch. Tjeno!